Evo nas, stigli smo. Ajmo urlik jedan ba. Cupcice malu. Ponesi mi dukserč. Cupcica mala. Šta radite? Kad ste došli? Doba. Eba, be. Štuleba. Ja skončo ba. Jazz, brat. Sad kad maksat malo vidimo, evo. Što kad vamo ba? Štule, haj vamo, snima, džala. Bacamo mini intervju, stigli tek umorni. Nikako. Mi smo odmorni, brat. Toni, Pa ba i vi ste sad stigli po stulu. Ovo 100%. A da snima najljepše grmice. Đanovića snima. Gledaj sad, gledaj lijepe face crne, Garo. Hajmo. Garo za komand. Evo masni guzo, gledajte taj ebony stil. Yeah! Slati nas. Esto malo. Ćao. Što radiš? Čo si Zoks? Vidi, Zoks uzeo posteljinu. Mračni Zoks, od sam isto. Jao, šta je ljudi? Šta je ovo umiranje, od sam? Mračni. Vidi ga. Čo ste momci? Pa gdje ti volim? Šta ima? Dobar. Što radiš? Jao, kako ćemo spavati? Čo si Agra, brate? Što radiš? Evo, dobar, brate. Kad ste vi došli? Će doći mjerda. Malo se, brate. Daj mi da samo se negdje nastavim. Ajde, bježi, bolan, čo si sreli? ođala. Dobar, brate. Rošpi. Zdravo. Sve se buraš, radiš. Dobar. Pozdrav, središ. Može biti.